Please subscribe to Chong Hong channel. Prabjin pen KYF aprang la pening sertalim 50 years kitchok. So KYF music video tami Prabjin men. Release pa po. Stay tuned. Stay tuned everyone. Klang dapo, lang may bigi la si. Kadam ta inghong. Alang lipan da churo parlo. Kurang tu. Pen chitong no. So hello everyone, welcome back to my another video, Chong Hong Daily Official. So guys, this is me. So guys, labang ke adon rilo non patumi het la ningisi la aron barim tum. Asi pini bangke taralang so kedam ji guys, labang ke sikapre kali nan tum thumbnail lang chin lo. Mirlongki hake hai Mirlongki Rongfar alang li album release jitang ho non related KYF apartment alang li lun ke bondado la sila bangso alamarjan alun son lo video banai gwam shooting jibsi tara lang so an list tame kachatong nun lo lapen nang ni tum kado ka via phan shooting vlogs nang paklang ponje phan ni libor ilo sila pu non alang litumang via ko la nilibang nang litum phan kon si non 50 KYF mate golden jubilee apartment kon si kisik kedang ketang ma latame nili napaklang ponji busin nang litum ha subswet lapu alang li ke hai Mirlongki Rongfar me chitong tia ko napaklang pon prui pu sini mathalo sila clock tower lo finally alang litum pen chitong long lo non bang ke shooting suliba ma Mirlongki Rongfar pelun to mana ni chini na anta no mang aprang nil tum HS sut chari rapet nilejer pi non chetong thulok lo la se alang ni tum phan number chingki po laben nil non paklang po no clock tawalang sedo welcome back to my YouTube channel Veronica Veronica lo ani tum in HS DBS long chari rapet alang hen lo yo মোৰ channel kane ki kobo bisari ase apni. Please subscribe to Chong Hong channel. Thank you so much. Mizu traditional dress lo. Ita koribi. Ita koribi. Shooting bang lapu clock tower pina se shooting asi nampaklang pon lapo na tumhan ke check men ke jut shooting anta nanglang thorna de guys. So guys labang ke main adon rig lo lapen lapu abang ke Mirlongki ke hai Mirlongki Rongfar pen apu miju aru sumar tum pen kundu lo guys kundu lang me pe clock tower ber lo like clock tower. So guys labang ke puno thengpi arep anat lo la non si pening si kabonai klang labang swadim mang ke alon tu ek week an pui siang long sodo asi labang swadim along abang si pening si kabonai klang lang me ek week jom liat thon par job ik prong par ke lapu mir hai tam alon tu ko la hello rongbong r2 richu colony ta ho asi yo mir anta alon pi ek week lang me ek week an sila dak stami isiang deng lapu king ben ke dam son si paklang lo so dim tami ang tumban mane shoot sia ko lapu nam paklang pon lo kado ga vis tami lake ke hai Mirlongki Rongfar per mir menai ngelang litum lo sinon bang ke towar benglong phu ban chetong lo amar phu benta ekta shoot en lak pialo ekta part do mane karbiri cholo ta ho tumi nang chethan sinon la dak stami drone shot NG pulo drone shot NG phanon king menge dai phana ko ang song alu thubo ladak mangge halake photo chikli dim lo 50 Karbi Youth Festival alon do. So guys alage 50 golden jubilee dah lo photo shoot adim sinon itu shooting ma tang bom lo ase non kono tong location nam thupo de nampak lamon thupo kado vitame
50 Kirby Youth Festival 2024 Farman lang may week guys namang photo ciklik lo ane Banglong ver ve mati di masih foto ciklik non foto ciklik tang eta ko shooting lo ampak lang mantu po come na dong de ay non mang ga lang li lip sync kuri lo abang song deng sami lang may week jing hong dingon ka do taอะไรทองนกบีชิงเนี่ยถอยผมมาสิ so guys mama update am bomlo pudolong dam lo pare puye pi stage ni pening si stage manai lang dak kichu inat lo bon cheers dimasa tribe namaskar alon do ek lo guys jo guys nono pining si monai lo da giraffe nang parjap tan lo lang mek vik an mir da si garden na su son lo jo ha da love monai bom lo porque mir sa me ve krai alon do ek vik theng pia rong an sa me decoration kuri lo guys sang me vik an te long alon do vik so guys labangan nili part lo nili phane keng ben ke dam la son si na paklai pu ama si nili keng ben ke dam part long lo labang ke dam thek da same batai si dam men si pachok de lo bor i bor alo nili sta okay guys na pu dolong talang ni pu color bit lap lo mo ke iphana paklai on mo kan tu ne paklai mo po Okay. dolong same color bit lap lo porque alon pik lo non lang bang sab su sapha phelang color rak nang lang non helang ta mobile bang paru pencet si non along ka break nang paklang bantu po along ka break along le chetong thna coba nari jano mojel lo bang sia hok lo so guys hala apia shooting bom lo cobai belo lang ke ala ni phi mirlong kilo ambar ke action pu cameraman ala ne hala ke bang bom lo actor nice so guys I love tara lang so long ampak lang po I love tara lang so lo everyone knows mayo ta me chini lo I love tara lang so ke nama shooting tang lo si em chưa đam po non mang ge thong nok be statue lo lage pening si smart hai bon so guys sama tang lo nama dam bio actor sir lang le nama tang elo Prabjin pen KYF Aprang la pening sertalin 50 years ke chok so KYF music video tami Prabjin pen release pa po stay tuned lang dap po lang me vigi la se kadam ta inghong alang li phanda churo pa lo ane pen chitong lo ni ta chetong lompat ting arong pi alo to tang te nomang hem dam thu po ado ta domi thak me asi ni lehem chewang bom hut labang ke gari pasang ek pleng pete chini tanna chini po kado westame patumi het ron bari matum armu chingrum la nimisi po alam thepen ka chingrum gari armu do vik munis tame chetong ikvik lo asi churo parlo alang ni tum same la puson ka chingrum the kapot alang ni tum same la puson aning chingri the kapot ning si do the kapot churo parlo asi alang ni tum armu chetong mang ining arong viklo armu do viklo athe all karbi ang long pensi apusona mai ki bithe ke lage ning sam o alam lo ning charong o lo asika do vi aphanta churo lo na chetong dun labang so program long kai ten dun atumhan ans tami apen alang li tumhan tami anso se arna ma here jume paduna lapen kalang lo traffic abang mate nile tumta 1 hours bak do kai bon traffic long lok
traffic abang pinang dolo ta the towar ta bihek mati di kado vetame nang li tumhan choro lo nili video nang galang do na pot lapen nili phan pon nang support do na pot nili channel monetize lo la si upper ke zoom hack pen tame nili channel bang monetize lo la si nang tum kadok kavi phan tame ning aklong pen ke ro pajir parlo la si non mang ke recreation park angden ana chile lo asala recreation park angden lompen ta kalang lo monit ki ong armu ki ong mang ke traffic to ek week an recreation park ar lu ki lu tum ta do ek week bon ase ning ta charong mimilo la puson armu ke chatong along mane video ki enon long mante nangkelang on thulong tame armu chejeng ek week an lo yo lang tha kadogo vis tame Rasio traffic long si sang krai lilang non anta and nili bang ke bor lo aphi aprang na traffic lo nili tuma side bang ke traffic jam de lo ki bor tu ong lo yo so ni tum hemang chile lo si arni chilu ta por lo arni tur hing si domi thak me kadogo ve kar bisolang do arat ki do an love you all take care stay safe